barayekorwa sense moja bunge ya Bwasi kaunti ya Kisii basabirwo kubwatirana kubo ansoki n'oburayo buyana koleto kwigana kwa gisiasa ukwana sense meyensemo ya sengera Bwasi igoiga baraya basabirwo botenererwe cy'isukuru agosanga chinkwana butambe namborokiwa eliyo gotanga bikoro bimerero hasi cy'isukuru byo byabo bikwenekiwa asetamu ya kabire asense ya ikire egendo gire kyamana dekise maito muntu take skuru wande no muntu mukuru wanga kaenda ogembo yarasa ko kanywa musalira ne goje igombu ya anda abana baetire sana bakire gisukuru abana masoko tiga basome ailo ro magendo tutagete no jumbe nere oito uri bubasi bono kyane roro nere twara ko montebi kyara abana bono kubaetira abange apara asibi ya abana pasa libayero somere kyagera CDF ya Bwasi bone karo milioni 200 kibesa kinyingi sana tindo kinki abana bataerwe kiro mwana nabako nyone 20 jaji besa ngikorteki ona unyamaja ali chiche kine ko ni uchikare kiango aina magaso bujumbe karo ateme arende abana mono bari baruteme kimetaka banyorengera baraende skuru basome ikire kigido kyamana na bane kero bachiringa bayibori ninunga tebye akara bana bachiringa ligeri bakobereza nigo tugukira rais abana bajiko baba be mono form 3 na form 4 ngenda bari bana ba CPC goza CPE ebara babe mono egekogera obongo bwabo borale utobwa abana tubwate ntuba manyeti igo tolende keri bako batebi nyoro batebi ngamba kabangete mura bako na kuruza mpaka bangete jokara gendo gete iyo mwalimu mwakire simo matebi nga abana bonyo bagocha ekengere asomo bangobo tigako postpone omocha basa kuanja eko era bako so basoki we no muroyo moina nga kitara kora to control tikura kyama sige ichije ko control bwa aba masige botoro na butubwata maisa korora kabisa kabirentu anjera twakanire buna itwaba masige na bana ba mwabo tigachi atigo rio okore bintu biro tata koni mu masige